имрӯз шукрона бояд аз он кард ки насли наврас ва кӯдакони мо зери осмони софу беғубор дар кишвари соҳиб истиқлолу сулҳбор ба таълиму тарбия ва истироҳат фаро гирифта шуданд. давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тамоми шароитро барои насли ояндасози миллат муҳайё сохтааст, то ки онҳо тавонанд дар оянда ба ғамхории ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон сазовор бошанд. ин аст ки ҳамасола дар фасли тобистон кӯдакону наврасон давраи солимгардониро дар кӯдакистонҳоу истироҳатгоҳҳои назди мактабӣ хеле хуб мегузаронанд. вобаста ба истироҳати кӯдакону наврасон ҳамасола қарори раиси шаҳри душанбе дар бораи ташкили истироҳати тобистонаи кӯдакон ва наврасон ва фароҳам овардани шароити мусоид дар давраи истироҳати тобистона барои беҳдошти саломатии хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри душанбе ки аз буҷети шаҳри душанбе ва ноҳияҳои он маблағгузорӣ карда мешаванд, ҷалби онҳо ба сайёҳиву солимгардонӣ ва тарбияи ва тандурустиву завқи зебоипарастӣ ба тавсиб мерасад. хурсандии кӯдакону наврасони ноҳияи фирдавсӣ дар майдончаҳои истироҳативу солимгардонии назди мактабӣ ҳадду канор надошт, зеро имрӯз кушодашавии басти якуми майдончаҳои истироҳативу солимгардонии назди мактабии ноҳияи фирдавсӣ буд. кӯдакону наврасонро мураббияҳо бо чеҳраҳои болида пешвоз гирифта, онҳоро бо реҷаи майдончаҳои истироҳативу солимгардонии назди мактабии ноҳияи фирдавсӣ ошно сохтанд. тибқи қарори марбута кӯдакону наврасон бо тамоми шароити мавҷуда дар майдончаҳои истироҳативу солимгардонии назди мактабӣ ба истироҳат фаро гирифта шуданд. дар ҳар як бас 40 нафар кӯдакону наврасон аз оилаҳои камбизоату ниёзманд, ятиму нимятим ва наврасоне ки дар озмуну олимпиадаҳо ғолибият ба даст меоранд ба истироҳат фаро гирифта шуданд. акнун хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи фирдавсӣ метавонанд таътили тобистонаро хеле хуш гузаронанд. кӯдакону наврасон аз рӯзҳои офтобии фасли тобистон ва манзараҳои зебои диёрамон истифода бурда, бадани хешро обу тоб дода, бо хондани афсонаву ҳикояҳо фикру зеҳни худро инкишоф медиҳанд. имрӯз дар шаҳри душанбе тамоми муассисаҳои таълимие ки истироҳатгоҳҳои тобистона доранд ва дар он хонандагон истироҳат мекунанд бо тамоми шароитҳо яъне муҳайё мебошанд. тамоми таҷҳизотҳое ки вобаста ба истироҳати тобистонаи кӯдакон бояд бошад яъне ба миён гузошта шудааст. ҳамзамон дар навбати дигар ҷиҳати обу тоб ёфтани бадани хонандагон омӯзгорони махсус яъне ҷалб карда шудааст ва метавонанд ки хонандагон бештар обу тоби баданро ба миён оранд ва дар фасли тобистон метавонанд ки яъне захираи зимистон кунанд, яъне метавонанд ки дар ҳозҳои шиновариву дар ҷойҳое ки истироҳати бадан ҳастанд яъне обу тоби баданро ба миён меоранд. ин боиси камтар бемор шудан дар фаслҳои зимистон ҳам гардида метавонад. ҳамзамон бо мақсади зеҳни кӯдакон яъне инкишофи зеҳнии кӯдакон мураббиёни суруду мусиқӣ ва дигар мураббиёне ки таҷрибаи хуби корӣ доранд онҳо низ ҷалб карда шуданд ки метавонад як маҳфилҳои бисёр ҳам шавқоварро ба миён биёрад ки хонандагон аз он тавонанд яъне хушҳолу хушнуд гарданд ва ҳамарӯза мо мебинем ки хонандагон дар истироҳатгоҳҳо зиёд гардида истоданд ва тамоми он барномаҳое ки имрӯз таҳия мегарданд зери назорат ҳастанд ҳама ба хотири ҷалби яъне ҳисси ватандӯстии хонандагонро бедор намуданд, дӯст доштани ватану миллати азизамон яъне барномаҳо тарҳрезӣ гардиданд. кӯдаконе ки дар истироҳатгоҳ фаро гирифта шудаанд аз он истифода намоянд. бозиҳои шавқовари варзишӣ, маҳфилҳои расмкашиву шоҳмотбозӣ, суруду шеърхонӣ завқи зебоипарастии онҳоро дар ниҳодашон бедор месозад. аз ин рӯ мураббияҳои кордону ботаҷриба кӯшиш менамоянд ки ҳар гуна маҳфилҳои шавқовар дар мавзӯъҳои гуногун ташкил намоянд, то ки ҳисси ватандӯстиву худшиносии кӯдакону наврасон бештар гардад. ҳамасола тибқи қарори раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар назди муассисаҳо майдончаҳои истироҳатии солимгардонӣ ташкил карда мешавад. имрӯз истироҳатгоҳ кушода шуд. ҳамагӣ истироҳатгоҳ аз 4 бас иборат аст ки дар ҳар як бас 40 нафари хонандагон ҷалб карда мешаванд ва имрӯз майдончаи солимгардонию истироҳатиро кушодем, хонандагонро ҷалб намудем. дар ин майдонча ҳамагӣ 40 нафар хонандагоне ки ҷалб мешаванд аз оилаҳои каминзоат бештарашон
و اینچنین خوانندگان جلب میشوند که در آزمون‌ها جایهای نمایان را اشغال می‌نمایند. استراحتگاهی نزد مکتبی که نامش نورافشان است بیشتر در کودکان را در شاهمات، ششک، بازی فوتبال، اینچنین به تماشای فیلم‌های تربیوی تصویری جلب می‌نماید. خوانندگانی که در صنف‌های 5 و 6 تحصیل می‌کنند در استراحتگاه جلب کرده شدند، در وقت‌های خالگیشان آموزگاران فن زبان روسی و زبان انگلیسی با آنها درس‌های علاوگی می‌گذرانند. برای آبتاب بدن خوانندگانی که در اینجا استراحت می‌کنند در بیرون در میدانچه ورزشی مشق‌های جسمانی می‌گذرانند و با تماشای منظره‌های طبیعت با باغ مؤسسه در آمده سیر و سیاحت می‌نمایند. طبق نقشه استراحتگاه‌ها صبح کودکان از مشق‌های پگاهی روزی شروع می‌گردد. در این مدت کودکان غذاهای سالم و سبزیجات و میوه‌های تر و تازه استعمال نموده با واسطه شناوری، سیر و گشت در هوای تازه بدن خویش را آب و تاب می‌دهند که این می‌تواند کودکان و نوجوانان را در موسم زمستان از هر گونه بیماری‌ها امین نگاه دارد. آشپزها نیز کوشش می‌نمایند که همه روزه خوراک‌های با لذت آماده نمایند تا که کودکان و نوجوانان از دستپزهای آنها لذت برند. طبق قرار رئیس شهر دوشنبه هر سال ما در نزد مؤسسه تحصیلات عمومی رقم 77 میدانچه تندرستی سالمگردانی را تشکیل میکنیم و امروز ما با یک شکوه شهامت زیاد استراحت کنندگان را قبول نمودیم و آنها را به دو گروه تقسیم نمودیم. یکم گروه ما گروه اوریان و دویم گروه همان گروه سامانیان را در بر میگیرد و مقصد اساسی میدانچه تندرستی سالمگردانی نزد مؤسسه از آن عبارت است که خوانندگان را با استراحت کامل تامین نمودن و آنها را در روحیه ایجادی شخصی و تندرستی و تنپروری تربیت نمودن است و موافق نقشه استراحتگاه هفته یک مرتبه آنها را به سیر و سیاحت با بازی میبریم و بازی‌های ششک، شاهمات، تنیس، بادمینتون، همین بازی‌های گوناگون در هفته استراحتگاه ما تشکیل کرده ایستادیم و این چنین موافق نقشه چاره‌بینی شعبه معارف ناحیه و نقشه چاره‌بینی استراحتگاه همون هفته 2 مرتبه درس‌های زبان روسی، انگلیسی و این چنین تکنولوژی اطلاعاتی را ما تشکیل نمودیم. برای رنگارنگ و خاطرمان گذشتن هر یک روز کودک، مربی‌ها از تجربه‌های بای و رنگین و استعدادهای خود استفاده برده کوشش می‌نمایند که هرچی بیشتر تعطیل تابستانه کودکان را شوق‌آور و خاطرمان گذرانند. در این چند مدتی که کودکان روزهای خویش را در اینجا سپری می‌نمایند، خود را خیلی خوشحال حس می‌نمایند، زیرا از کتابخوانی و رسمکشی، رقص و بازی آنها به خود غذای معنوی می‌گیرند که این به انکشاف ذهنی و روانی آنها مساعدت می‌نماید. برای دانش بلند خوانندگان یعنی درس‌های انگلیسی، روسی، خصوصاً خواندن حکایات و افسانه‌ها بیشتر، بازی‌های جسمانی بیشتر میشد که برای سالمگردانی سلامتی کودکان به حد ضرور و ضرورتر است. هر سال استراحت کنندگان آمده استراحت میکنند، میخوانند مجله، روزنامه ها، افسانه ها، بین خود یعنی سخنرانی میکنند، زبان های انگلیسی، روسی را میآموزند و بیشترین با مشق‌های ژیمناستیکی مشغول میشن و برای سالمگردانی آب و تاب دادن بدن آنها هم خوانش هم استراحتی جسمانی رو به جا میارن. کودکان وقتی که آغاز میدانچه استراحتی لگرگویا که در همینجا تشکیل کرده شد، همه آنها خرسند و شادانه آمده استراحت میکنند. برنامه‌های تهیه نموده مربی‌ها پسند کودکان گردیده است، زیرا هر روز تعطیل تابستانه آنها در استراحتگاه‌ها از برنامه‌های نو و جالب آغاز می‌گردد. مربی‌ها تلاش می‌ورزند که برای استراحت با فراغت کودکان بیشتر برنامه‌های فرهنگی از قبیل رقص و سرودخوانی، بیت برک، تقلیدکاری، صحنه‌چه‌ها تشکیل نمایند و خود کودکان نیز در این برنامه‌ها فعالانه اشتراک می‌نمایند. مقصد از تشکیل نمودن چنین میدانچه‌های استراحتی و سالمگردانی جلب کودکان به سالمگردانی و سیاحی، تربیت و تندرستی و ذوق زیبایی پرستی کودکان میباشد. از این لحاظ همه ساله طبق قرار مذکور خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر دوشنبه در استراحتگاه‌های مکتبی و بیرون از شهری به میدانچه‌های استراحتی و سالمگردانی جلب کرده میشوند. من
خیلی خرسند هستم که بر این استراحتگاه آمدم. وقتی که ما یکم روز به این استراحتگاه آمدیم، مربی‌ها ما را با چهره گشوده پیشواز گرفتند و نام این استراحتگاه ما آفتابک می باشد. ما نه تنها در اینجا استراحت میکنیم بلکه دانش خودمان را مکمل میگردانیم و ما در اینجا آبازی میکنیم، بازی های گوناگون میکنیم و بدن خود را در این استراحتگاه آب و تاب میتیم و من خیلی خرسند هستم که به این استراحتگاه آمدم. من بسیارتر به فن زبان روسی خیلی شوق و رغبت دارم و ما در استراحتگاه درس زبان روسی میخونیم و ما در این استراحتگاه هر گونه بازی های گوناگون میکنیم. дар майдончаҳои истироҳативу солимгардонӣ назди мактабӣ тамоми воситаҳои аёният, бозичаҳои гуногун фароҳам оварда шуданд. инчунин кӯдакон дар давоми 11 рӯз ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ, фанҳои дақиқ машғул мешаванд, ки ин барои сайқал додани дониши онҳо мусоидат менамояд. дар истироҳатгоҳҳои назди мактабӣ кӯдакону наврасон на танҳо ба обутоб додани бадан, балки ба мутолиаи китобҳои гуногун, расмкашӣ ва шоҳмотбозӣ машғул мегарданд. дар истироҳатгоҳҳои назди муассисаҳои таълимӣ барномаҳои фарҳанги фароғатӣ ба миён гузошта шудааст. ҳамзамон обутоби бадан ва тамоми он имкониятҳое ки аз ҷониби муассисаҳои таълимӣ ҳастанд, омӯзгорон ва мураббиён сафарбар карда шудаанд, ки ин метавонад ки дубора кӯдаконро ба истироҳатгоҳҳои назди муассисаҳои таълимӣ ҷалб намояд ва ҳамзамон дар истироҳатгоҳҳои назди муассисаҳои таълимӣ ду маротиба хӯрок дода мешаванд, ки ин яке субҳ ва дигари хӯроки нисфирӯзӣ мебошад. ҳамарӯза қариб ки аз ҷониби шӯъбаҳои маориф ва сарвисияти маорифи шаҳри душанбе мавриди омӯзиш қарор мегирад ва ҳамшираҳои тиб низ дар фаъолият ҳастанд. тамоми хӯрокҳое ки омода мегарданд пеш аз оне ки ба кӯдакон дастрас гардад ё ин ки таъмин карда шавад барои истеъмол, аввал аз ташхиси тиббӣ мегузаронанд, яъне аз озмоиш мегузаранд, мебинанд, баъд иҷозат дода мешавад. бояд қайд намуд, ки тамоми самти истироҳатҳои тобистона аз ҷониби сарвисияти маорифи шаҳри душанбе ва мудирони шӯъбаҳои маорифи шаҳри душанбе бахусус намояндагон метавонад ки ҳамарӯза мавриди санҷишу омӯзиш қарор гирад, чунки насли наврас имрӯз дар як фазои солим бояд ба воя расад. дар ҳақиқат кӯдакону наврасон баъди анҷоми таҳсил орзу доранд, ки таътили тобистонаи хишро дар майдончаҳои истироҳативу солимгардонии назди мактабӣ ва берун аз мактабӣ хушугуворо ва бо фароғат сипарӣ намоянд, зиро то тавонанд бо як рӯҳия ва нерӯи баланд дар соли нави хониш таълимро оғоз намоянд.